Ekitabo kya Zaburi eshura 35 okushaba kw'ekiriire okutonganirwa omu maisho g'abazigu be. Zaburi ya Dawudi. Ayi Mukama, tongana n'abari kuntonganisa, orwane n'abari kundwanisa. Kwata engabo n'akagabo oyimuke ompe emikono. Ihayo icumu okuumirira abambingire, ogira amagara ganje oti ninye kujunwa kwawe. Haza abari kwenda kunyita bahemurwe bihweho ekitiinisa. Abanjiriire n'amambi bagarurwe enyuma bagaywe. Babe nk'ebishunga ebitwarwa omuyaga na malayika wa Mukama ababinje. Omuhanda gwabo gugira omwirima n'obuterezi obwo malayika wa Mukama ababingire. Ahakuba bantegire omutego, amagara ganje bagategire obusya nibantura busha. Okucwekyerera kubagweho batakimanyire, omutego gubategire gube niwo gwakwata, bagugwemu bacwekyerere. Obwo nibwo amagara ganje garishemererwa omuri Mukama, nigeesiimira okujuna kwe. Amagufa ganje goona garyagira gati, Ayi Mukama, noha ori kushana niwe. Iwe oyiha otiine maani omu mikono y'ori kumukiza amaani, okakiza otiine maani kandi enshoberwa omu mikono y'ori kumunyaga. Bamushinja b'ebishuba bimuka, bantabaririza ebintari kumanya, banyuhura ebibi ahabw'ebirungi, bareetera amagara ganje okushoberwa. Hazabo kubabiire barwire, najwara ebiguniya, nayebonabonesa ninyesiibyako, nashaba ncurikira omutwe omu kifuba kyanje. Nk'ori kusaasibwa munywani we nari mwinishe, nagendagenda nk'ori kucurira nyinami n'amaganya mingi. Konka nyowe kunagwire bayesiima, bayeterana kundwanisa n'abatiine kubari abu nabiire ntari kumanya, baguma nibanyanyata. Bagumizemu nibanterera enaku, nibanenera amaino biine ekiniga nk'abatatiina Ruhanga kubagira. Ayi Mukama, oryayisyahi okufa okundeeba? Onjune batampwerekyereza, okiza amagara ganje entare. Nanye ndyakusiimira omu mutwe muhango gw'abantu, nkuhimbisize omu bantu bingi. Oteikiriza abazigu banje abari kunyangira bitahikire kunyehimbisizaho, n'abanyangira busha bareke kunyiteranira amaisho. Ahakuba tibagamba by'obusinge, kuleka bateekateeka enaama z'ebishuba kurwanisa abaturiza omu nsi. Banyashamiire munonga nibagira bati, otyo otyo mbwenu twakyerebera. Ayi Mukama, wakireeba otahunama. Ayi Mukama, otambahare. Ruhanga wanje kandi Mukama wanje, sisimuka oyimuke oncwere orubanja omu buryo. Oncwere orubanja, Ayi Mukama Ruhanga wanje, nk'okuhikirira kwawe okuri, otabareka kunyehimbisizaho. Bareke kugira omu mitima yabo bati, otyo, ekyo nikyo twabiire ntwenda. Bareke kugira bati, mbwenuho twamerera kimwe. Kabari kwesiimira enaku zanje bakwatwe enshoni boona bashoberwe. Abari kunyehimbisizaho bajwekwe enshoni n'okugaywa. Abari kunyendeza okusinga omu mazima bateera akaari k'okushemererwa beesiime. Ego bagume bagire bati, Mukama ori kwesiimira omwiru we kubagye aheebwe ekitiinisa. Kandi orurimi rwanje ruryagamba aha by'okwishikirira kwawe n'aha kuhimbisibwa kwawe eizooba ryona.